Kajingmi kubor hakabai day bagajing kran jong ba Preston tensong usembut menteri rangba kajela hakabai day bagajing temu jong ka sarkar jela ban pen kenria ya ki lais pa South Artli long yeng ki pasong basa them yo mau long syaka jaka kabadon hajan ketika yo kata haulum survey kumbala kerpat da kita gibrio kala pen long ya ka kun new trap National Awakening Movement ka khnam ban pen pau kajing persya ka bajor halor ketika rai Habakran sigilat patai kubor ba Thomas Pasa Working President Ulaong. Bagajing kwa jongki harijan ban sa marjan ka penpau bakim kwa ban mi na katu jaka namar bakadon kajing mentoy. Nolor kata Ulaong ru balada ka tenat defense ke sorkar pedeng ka ay ya ka jaka kemut baka sorkar ru kan hak ban IAA ya ka bat kumta Ulaong baka babahatam ka long ban kenria iki khamsa jengai na katega jaka khnang ban light na kinu kijing e. Pi kajing kwa la de kajing penpau jongki ni ki beri masa BI yang dia po temu mulong. Kaji kuat kajong ki bansa haki jaka ki marjan hak tu jaka hi kamu pausa kedar ba let's say ki kimdon ketaka jingmut ban mi na tu jaka. Kajing temu ban penkerja ya kini suan kong dari arab bentaka ban kong kadi kisah BI kabar pada kapun kamnya ya kayo. Betul ke area tu ketika commercial area. Kajing don jong residential area ka wan rai kajing gi babon but kajing senior gi babon ki bangil alap la kata ko tu gi sinam ke na kaleng jong kini ki basa ang tu ki kwa bansa no banyo ta jaka na kaleng ki tan sipai hang ti po ka lom survey ka bodon hajan hang tu ka jaka biksa mentai te na kaleng jong gi dan penpau ba la das kerja ki harta ka lom survey ka jaka jong sipai ru ka jing khamnya anong kumju i man ka pat jengai tan adu kata kini ki risk ki bang ki pai ba ki kendo ki jige ki pai ba ki kendo na ka pors ko bon ka jing don jong ni ki bri hang to ngatare kanang yai don kanum jare dan kalian jong ni ha ka jing sisa kumai ka jukan na adu basadang kini ki de ki bri jo ki bat ki nong tri sarkar ki batre ki tenat rekam per kam tame jong ka municipal klam jing hartatin da kano volunteer haka jiti syara de kerja iki sa ki kuotar jong ki department sarkar ki bala don lupa minta kani ka kam kala ayai la bon snap kala sumi man ba update la bet mi bet ki mau jung thut ki thamai kani kam ka bawan rai ka jing so diau kham tambe hangi bat mo bon barang dan kalian ka jungi ka paar pada ka benta ki lada ka defense land lada ka government of Meghalaya kay kan baka Ministry of Defense man ay kata ka jaka ya kini ki bri bakin sa maki kay pada ba government of Meghalaya kan barging bat ka defense jadi kay kata pada baka government of Meghalaya ka ay pada support ka defense ba ko makapau hi kan Ministry of Defense lesa kanum IA yang katakan jaga kelam dan kono ko jiyo dong te kini jing penbet ni shaping yo kapoi sakano ka jing to dong apa kham khrau de yang ni kita rai muluk dan kalian jong ngi penpau ba ka sarkar kaliban ya no sai de kam om de than ban penjam ban chusngap ko mo la jule na kapor kapor markani kadang aibor nang aibu cucu pada kini gibreu ba kim tere pada ban mi dengan jaka kawai ke bentar bagi la le ya keren ru ba ka council pi ka jingkwa tu kini gibreu bandang ya sa hagi jaka gi pramarjan tu ka jaka bi sa benta ka pen pau ba kadang ke commercial income ka ba ki hiyo na kani ka jaka le ni na kani ka jaka ko na tu hapo tham yu mulong kani margin ba ka tham yu mulong te ki kim kwa bandu ya ra kamai berkani kamai ko mangla pau sai kedari ki de ki dukan ki ba ki set up maki hak tu ki area lenter ko tuka surok tham yo molong ni de kalian jong ing la de le che bo som se pangila ong da lai da jing tho bang yo bak tu ki tuka nang tu moro ki operate claim ka trading license ha ka jing sang ila kan pa de som se ba kan so ba man le man khang khadet ikini dukan nomor ke violate ya ka trading minor tribal 1954 so si ko lang man kalian kan som se lu kam don kata ka jing sokya bakin le kini ki commercial area ni kita dukan kiba terekam BI dengan penting pada ya ke regulation kalau ada lupa ka skolcet na kalian ka jongi kiba kwa bang kerja kini kibreu sajengai na ka tuga janga om dei hajan kari bendon sajengai naman ladam kerja sajengai jinge kin long kumju hi dah kipot ban wan
kendang kuntur susu pada. Teki banlak ni kita baru. Kabai bekerja iki siapa jaga kaba lese ba khamsa cegai bahkan lagi kini baru kaba best tam kaba la bekerja iki de haki kotar joki office trak rekam ba ke sarkar kaladan. Itai ide bentai ba lese ba basuk tam ba bahatam num tajung baru. Pi nak kalian ngajungi nado arja khat frak kandai kum tu kajing dawa jong babon balang kam tong pai ba la emi nak kata kajing tu ban penorlong yang kajing angnut ke ba ki babon bon politis nang pai ba ke lap ban kerja no ikini ki nang tina po ka temio molong henry kini sidang bila ada kedu tangkawai ba kadang kajing penjam palat nak kalian jongka sarkar ke plilar pada ikini bakin manipulit bat ke plilar nu yaki beri ki don bentang ni kam ban amar juga state kinuan tukelar dengan kam kinuan ikendu yaki tenat sarkar ni ki no yalam juga sarkar ka jongi manya bargain num ta jongi tingi ikat nang yai kapur kini kidang yolat deka dei ka bentai ka sarkar bakat kum kalenti man pendep no ya kani kam karang ba kanung don syu ka jing muslim hakanu no kom pila da kadan ka ku ong naktin pareng when there is a will there is a way da kata kadang ni da kalian ka jungi yo i ba kan ni ka jing muslim ni ka jing delay kendiat kedau balik si kat no kabun udak jengkli bah aduk kat no si syamo ka sarkar ka jongi kalau serius ya kani ka bentah malah kalau serius ngata haduk bentah ada iman kerja iki madlen si ka jing bentoy kan long yo bobon balangi ang imla ban len kani ka ni kadai ni isu ki balik si ki ba ka sarkar hi ka keren syua election madai ki amali madai ki MDC ru te mentah ka ajan ka MDC te menen gi itu statement na kalian jongka sarkar thì đã kalian kan jongi kwa ba kai ko ba pai ba ulang nu la tharang kali mun urlong no kham kloi tharang ba include no kan ga chapter pada once and for all Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya